kaj si naredil? Se ne morem verjeti, kaj si naredil. No, zgubil si mojega psa. Mojega psa. Mislim, že itak si cele dneve samo po gostinah, zgubil si službo, zdaj si zgubil mojega psa. Veš, kaj ti povem? Malo boš zgubil še mene. Tako da, lepo prosim, sam pejt pa najti mojega psa. Takoj zdajle. A nisi, oj, a si videla moj psa? Daj, še psa, moj Lušen, tako. Zakaj, ne? Kaj? Oprostite. Kaj oprosti? Ne, jaz se nisem, oprosti mi, kaj? A si videla psa, ne? Kaj, ti? Oprostite. Kaj ti te? I don't understand. Kaj pa je? Kaj? A si našli? Kaj ona čudna govori? Gospod, pomirite se, ona vas ne razume, ona je iz Španije. Kaj pol? Ona je prišel v mladinski center delati tursko polka. Kaj dela? Ja, jaz nimam službo, kaj? Ona pride kaj iz Španije za mojo službo, kaj vzeti, kaj? Glejte, ona bo za ston tukaj delala, ne krade vam službo. Zaston, pa je neumna. Ne, kaj je sploh vaš problem? Zakaj se sploh derite? Moj problem je, da sem zgubil psa, ne? Okay, just samo malo. The problem is he lost the dog, that's why he's angry. Okay, I understand now. Okay, el perro. Razumete, v glavnem leti se bodo posliti v mladinski center, sicer vam ne bomo mogli najti službe, lahko pa vam pomagamo najti psa. Ok. Okay? The problem. El perro!